Ndio cia uwezo acoke arekererie gacathi wa thuri aine rwimbo nigetha hathie wega githĩ tiguo rĩ kana ũkwenda atekaraga ũkwenda kwambĩrĩra kana ambĩrĩre nigetha mũke ũnete indo ũkawathie tũtikũinithio rĩu twambe tũinithio rĩu ũkarangĩrĩte ciake tidak sebatan. Dia kau yang ambil dari buat terakhir dari dari bos. Ada dia tu terakhir dari bos. Lagi dia kan ada tu yang berkulit kulit. Dia dah nak mau dia. Mau pas semua asal dibuang tu hai. Bos tak nak mau ini. Kari, kari, wai, koi, 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 koi,
Gukite na ngakena muno ngimwiraga nitucokete. Ni sawa? Murenda tuinage mogithi? Nie na nie ndenjira iriku? Akire na undu ungi. Ndoka ni undu wa njamba ino njitikiria tu karago njuge ciugo igiri. Yes. Njamba ino ni njamba ya bata. Na baba ndoka gugucokeria ngatho. Tondu ni ndirikanaga kandi ino hindi ria ndirari na nguri niyo yarutire breaking news. Na Ngai akindeithia kuhitukira njamba iriku. Baba Ngai akurathime we na family yaku muthie kunene na ndukanone mathina na ithuki iria ciothe na irima twana ruga ndugatungane nacio thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai akurathime muture wega na family yaku na Ngai anenehie kioneki na kirio giaku thiini wa ritwa ria Jesu. Asante. Wow, wapikelele gasadi watu. Gasadi oka. Antoto wa hau beheli alitoa mwili ule wekera kana. Nakaba mutinye nene. Hado hapo ina mwili ule mroga karabu. Okay, nako igana mambo inaga mwili ule. Okay, nako igana mambo inaga karabu. Katika nini? Nitogeragia gukwenda. Tiko gura tuguthurire tarigia gukwenda tukare. No, takai mwili. Mroga mwili ule kana karabu. Ni karabu. Na mukikisema kamroga karabu. Mungurino. Ndoka mario na ini. Mundu uria kwenda haha no nginya ngete mwini umwe nigetha ateherie. Wapikelele ya Joyce wa mama